Lentswe la Modimo re bala buka ya Mmoledi chapter 3 re ile thoma from verse number 1. Ke verse le re tlwaelegile motheletši, batho ba bantši re bala kudu ka magong, batho ba bantši re bala kudu kua ge go ile dikemeding goba gona kua re emelang kana ka kua magong mostly. And then lentswe la Modimo le tloga le tlhalosa pepeneneng ka baka la gore mo lefase le re phelang go lona go na le dinako tše di beilwego. Ke ile ka tlhalosa gore mokgwa o Modimo o šomišitšeng wa gore go be le nako o šomišitše gore rena batho re sekebe ra itebala, re kgone go balela matšatši a go phela gore motho a se ka no bona a phela no bona o kare bophelo it's an obvious case. Re re ge re phela re tsebe gore go na le nako ye le goreng e beilwe, ene nako ye nngwe le nngwe ye e beilwego e kgona go phafoša motho gore a se ka ba no bona o kare bophelo bo no ba an obvious case. Ge re bala lentswe la Modimo mo chapter 1 chapter 3 from verse number 1, e re dilo ka moka di na le lebaka la tšona, tšohle di na le nako yeo di beetšego ke Modimo lefaseng. Go ra re nako e beilwe ke Modimo, lefase le re phelang go lona le na le nako e fela nako e beilwe ke Modimo. Re na le nako ya ge letšatši le hlaba, re na le nako ya mosegare, re na le nako ya ge le dikela, re nako ya ge e le bošego re ya go robala. Jwale nako e beile ke Modimo, e le yona e tlišang go phafoša motho gore ge re phela re kgone go balela le matšatši a rena a go phela. Ka baka la ge go ka hlokega nako re ka se kgone go tseba rena motho o gola bokakang, motho o sepela ka nako ye feng goba ditiragalo di diragala ka tsela mang. Mara nako e re thuša go balela le matšatši a go phela, nako e re thuša go balela ditiragalo tša lefase le mo re phelang go lona, nako e re thuša go kgona le go kala le dilo ka mokgwa di phelang goba le ka mokgwa le rena re reactang goba re phelang ka gona. Ke bohlokwa le maatla a nako. Jwale lentswe la Modimo le re dilo ka moka di na le lebaka la tšona, tšohle di na le nako yeo di beetšego ke Modimo mo lefaseng. From verse number 2, e re go na le nako ya go tswalwa le nako ya go hwa, go na le nako ya go bjala le nako ya go tumula, nako ya go bolaya le nako ya go alafa, go na le nako ya go phušula, go na le nako ya go aga, nako ya go nyama le nako ya go thaba, nako ya go ilela le nako ya go bina, nako ya go lahla maswika le nako ya go kgobaketša, nako ya go gokarelana le nako ya go gokarelana le nako ya go se gokarelane, nako ya go nyaka le nako ya go lahlegelwa, nako ya go lota le nako ya go lahla, nako ya go kgeila le nako ya go roka, nako ya go humola le nako ya go bolela, nako ya go rata le nako ya go hloya, nako ya ntwa le nako ya boiketlo. Mogola wa maitapišo mošomi ke eng? Goba mogola wa maitapišo a mošomi ke eng? Motheletši, ge di moga verse tše ka moka ke di badileng, di be di hlalosa bohlokwa ba nako ye e beilego ke Modimo mo lefaseng, gore ntho nngwe le nngwe ye re phelang mo lefaseng goba mang le mang ya phela mo lefaseng go na le nako ye e beilwego. Ditiragalo tše di diragala mo mothong gore go na le nako ye, go na le nako ye, go na le ntho nngwe le nngwe e diragala mo mothong e na le nako ya tšona. Ke ka baka leo o tla hwetša le gore ga go di-season tša bophelo di tšhentšha, batho ba kgona go lemoga gore there is something ye le gore ya fetoga ka bophelo ba ka baka la go ya le ka lentswe la Modimo, ntho nngwe ke nako ya yona. Ge motho a lena le nako ya go thaba, ntho nngwe ke nako ya gona. Ge motho go itlama nyame, ntho nngwe ke nako ya gona. Dinako tše ka moka tše lentswe la Modimo le re ke nako ye re e beetšego ke Modimo mo lefaseng le re phelang go lona. Go re ka mantšu a mangwe go na le dilo tše e le gore di a diragala, tše e le gore di sepela ka tlase ga taolo ye e beilego ke nako ya Modimo, gore ke nako ya go thaba. Modimo e beile jwale. Go fihla season e le gore dilo di a tšhentšha, ya ba nako ya go nyama, ntho nngwe ke ka mokgwa Modimo a dirileng dinako gore di be ka gona mo lefaseng le re phelang go lona.
ka mantšong mo theeletše ke rata go no hlalosa gore re seke be ra makala di-season ge di fetoga ka gara maphelo a rena se segolo gore ntho e golo gore motho a itshame ka modimo a tshepe modimo a tseba gore modimo ka ra ditiragalo tše ka moka ga tšona modimo o ema le rena modimo o na le rena modimo o sepela le rena go e bala from verse number 2 e re go na le nako ya go tswalwa ebile go na le nako ya go hwa go na le nako e le gore motho a tswala ka yona ebile go na le nako e le gore motho o sepela ka yona motheletše ka moka ba re phelang re a tseba gore re tswetswe ande re a phela mara batho ba bantši re ne go lebala gore ka ge re kgonne go tswala kana go na le nako ba stage se le gore re tlo kgona go hwa ka lona nna ke re gona motheletše ke re se segolo gore a re seke be ra itebala ge re phela re tseba gore go na le nako e re tswetšeng kana yes re a phela mara lebaka le beile la nako ye le goreng ka le lengwe la matšatši re tlo sepela ntho ke lemogane ka modimo ke gore goba sephiri sa modimo ke gore modimo o diretše gore motho a kgone go estimata gore goba boramahlale ba kgone go estimata gore na motho o tswalaneng mara ntho ba sa kgoneng go predicta goba go estimata ke gore motho o tlo tloganeng mo lefaseng ke ka baka le lentši la modimo le le ka le re phafoša go bala buka ya Isaiah o re ga e bolela o re nyaka morena e sa le nako monyakeng e sa le lebaka la go ka mmona ka baka la re go sešo go fitlha matšatši a le goreng batho ba tlatla ba re a gona se re thabišago ba ke re bana ke re motheletše go botse kudu ga motho a phela a swere modimo go botse kudu ge motho a phela mo lefaseng a na le modimo go botse kudu ebile go bose ge motho a phela a sepela ka tlase ga letago la modimo ka baka la re mo metlheng e re phelang go yona motheeletše go tletse dilo tše dintši tše di diragalang mara se segolo kore motho nna ke re bona ke re o sekebe wa itebala wa ba dumela lefase le go laola mo e le goreng wa itebala la go fepa ka tše le go fepang ka tšona o sa tsebe gore lefase le go iša tatlhegong lentši la modimo go le hlalosa bukeng yela ya Baroma chapter 8 lentši la modimo le go bala chapter from verse number 30 o ya le yona fase e tloga e tlhalosa ka mokgwa e le gore lefase le ile la bopega ka gona ya tlhalosa ditiragalo ka moka le ka mokgwa e le gore modimo o re rekolotše ka gona Paulos o re ga hlalosa ntše theoga from verse number 30 o tloga hlalosa ga botse gore modimo o re rekolotše from molaong wa sebe o re ga hlalosa from buka ya Baroma Paulos o re ga hlalosa ntše a hlalosa ditiragalo ka moka theoga fase o re go batho ka moka ba beng go Kriste o re ke eng ntho e ka re a aroganyang le yena o re ge re na le Kriste goba ge re tshamile ka yena ke eng ntho e ka re aroganyago le yena a tloga tlhalosa a re na e ka ba lefuna e ka ba lehloyona e ka ba matshwenyego e ka ba tlala dilo tše ka moka o re a go sebe le selo se le ka seteng se se re aroganyago le lerato la modimo nna ke re gona ke re motheeletše gona motheeletšong go le gona dilo ka moka di beilo le nako mara ntho e kgolo kore o sekebe wa dumela bophelo o sekebe wa dumela lefase o seka ba dumela mathata le tše ka moka di go aroganya le modimo ka baka la re modimo ena o gona wa phela modimo o gona o rata o ka ba le rena a swarana le rena mara ntho e kgolo kore e laola ke wona motho gore na o tšea kgetho ya mohuta mang nna ke re gona ke re tšea kgetho ya go itshama ka modimo ge maemo a itla ka maemo e le a boima a ntšea go wela lapelaga nna ke re gona ke re tšea kgetho ya go itshama ka modimo o re ga hlalosa Neesimo o re dipotso ke tše ngata e fela dikarabo ke tše nyenyane o re mafase a thuthumela go a diraga ditiragalo tše dintšhi mara rena re kgethile go tshepa wena Jehova nna ke re gona ke re motheeletše ka gara ditiragalo tša lefase kgetha go tshepa yena kgetha go sepeta ke yena kgetha go sepela le yena modimo a rena ga a lahle ebile modimo a rena ga a lahletše ntho e re bethang rena batho goba ye re lahlang ke gore ge re kopana le maemo re lemoga gore tumelo ya rena ke tumelo ye beng conditional batho ba bantši ba tshepa modimo ka baka la re dilo di ba sepelela gabotse batho ba bantši ba bontšha ka re ba tshepa modimo ka baka la re dilo di sa ba thabiša go sa le monate go sa tifo go sa le bose mara ge letšatši le thoma le dikela le thoma go sesefala ke mo tla bonang gore na motho o eme kae a ke tlhoke gore ke go lebelele ge o thabile o ya kerekeng o bina di o sana gore ke re o tshepile modimo gore goba ke re o kgethile go itshama ka modimo mara ka ra mathata o sepelang ka ona ka ra masotlhego ke mo ke tlo kgonang go bona gore na o tshepile modimo go fitlha kae tumelo ya motho ke ka motho a tsena ka ra mathata ke mo re kgonang go bona rra motho
motho o tshepile modimo go fitlha kae gore ke kgona go kala tumelo ya gago ko bona gore na o na le tumelo e ntšhi bokakang go modimo ke e bona ka ge go wela ka gare ga mathata motšheletše ge re le ka gare ga tše di bose ke mo tumelo e sa šomeng gona mara ge mathata a thoma a kopana le maphelo a rena re thoma re kopana le di-challenge tša bophelo ke mo tumelo e thomang go nyakega gona ka baka la re tumelo e leka tumelo e bonagala ka gare ga moleko ke rata lentšu la modimo le re modimo wa rena ke modimo ntweng modimo wa rena ge re thabile e no ba modimo ga se gantši ge re thabile re lela modimo re re modimo re ntšhe ka baka la re already re tšwelele ka tše di botse mara ge re thoma re wela ka ra melapo ya lefu re tshwana le tafita ke mo re thomang go goeletša ka lentšu le legolo re mmitša re nyaka a re ntšha ka ra mathata mara nna ke re gona motsheletše kere out of everything yo o kopana le yona nna ke re gona kere o tshepile mang batho ba bantši ne yo se mooko gore ga e tlhalosa goreng godimo ga pinae o re ba bangwe ba tshepile dintho tša lefase le a re ba bangwe ba tshepile dinoga ba bangwe ba tshepile metsi ba bangwe ba tshepile tšela le tšela tše dingwe re ka se dimešeng ke tše dintšhi motho wo mongwe le mongwe ya phela mo lefaseng go na le ntho a itshepileng ya tsebang gore ga a kopana le mathata o tšhabela go yona mara ke rata lentšu la modimo ge le bolela le re leina la morena ke sebo se se thata e re ba lokileng goba ba loki ba tšhabela go lona gomme ba phološa na wena go kopana le mathata a bophelo o tšhabela kae nna ke re bona ke re tšhabela go morena jesu monga bophelo e le go yena monga tšohle jesu kriste o re lena bohle ba leimelwang e tlang go nna ka mantšu mangwe ra re ge o kopana le letho tša lefase o sekebe wa tšhabela bathong kgetha go tšhabela go nna go na le motho wo e le gore re a tseba gore o re fenyeditše o hlotše lehu o hlotše lebitla o hlotše malwetse o hlotše sebo o hlotše dilo tše ka moka wo e le gore nka re kopana le mathata a bophelo re ka tšhabela go yena ke jesu kriste a le noši batho re sa strakela mara batho re sa tšhabela go batho ba e le gore ba sa strakela ka bophelo motho a tseba gore ke motho a na maatla go phediša le yena o na le letšatši le lebadile la gore o tlo kgwa mara rena batho re tšea maphelo a rena ra itshama ka bona mara go na le modimo magodimo wa ileng a šwa a fetša a tsoga ke sešupetšo sa gore o na le maatla a go fenya ebile o na le maatla a go phediša o hlotše lehu ka baka la re o ile a tsena ka ra lebitla a fetša a boya batho ba bantši ba sa tsene ka ra mabitla letšatši le lekgone ba paletše ko go tsoga mara o gona monka o motee wa ileng a kgona go tsena ka ra lebitla letšo la modimo le re ka tšatši la boraro a tsoga ke yena a fentše lehu ke yena a fentše lebitla ke yena o ka itshamang ka yena o re jale ka ka tate a na le maatla go phediša o re ka ona mokgwa o file morwa gore a be le maatla a go phediša motšheletse mang le mang ya dumelang go yena o dumela go bophelo nna ke re gona ke re jesu o gona jesu ke mophološi jesu ke mophediši jesu ke tše ka moka tšeo ka ratang ka ba tšona bophelong ba gago ge o ka kgetha yena o tla bona phetogo bophelong ba gago ke bofodiši ka baka la re lentšu la modimo le tloga le tlhalosa botse le re ka ditho tša ga ka rena re fodile moka nako e ba mmetha ba ya go mokokotela motheletše e re ko go botse ba bangwe ba sa e lemogo gore ntho e be e tliša tokolo maphelong a rena batho ba bantši ba ba tlhaletse ba lebeletše ba juta ka moka batho ba ba le gona tiragaleng eo ge jesu kriste a tlaišo a bethiwa a direlo tše ka moka a mokiwa ba mo roga ba mo direlo tše ka moka ba mo sega ba mo beba ba mo kwela ba mo dira ba mo tlaiša batho ba bantši ba salle mogo ba ba lebeletše ba ipotšiša dipotšišo bara motho o ba re ke yena ra maatla motho o tsošitše batho bakgong motho o kgonne go fodiša batho motho o kgonne go lamolela batho o dirile dilo tše ka moka tše re di bone gore ke dimaka motho o sepela le modimo go tla jwang gore yena a palele ke go iphološa motheletše go be go sa kgone go gore a ka iphološa lebaka keng o be a tseba gore ditlaišego ka moka tša ditlaišiwang o ba tlaišetšwa nna le wena ke di-punishment tše di be di swantse gore di wele nna le wena mara a di tšea ka moka a di rwala godimo ga magatla gage gore a tlaišwe ka lebaka la ka le wena o be a patelela nna le wena o be a patela dilo ka moka a direla nna le wena re tla re humane phodišo re humane bophelo jale motheletše jesu kriste ga ba tlaišwa ka tsela yewe ka ra pelo ya gage o ba ntša e kwa botlhoko mara a tseba gore ntho e tliša tokologo ka ra bophelo ba motho ka motee e re ko botša motheeletše dilo tše ka moka ba di diriwo o be a bala nna le wena re be re le ka gare ga dilo tše ka moka re be re tletše ka magopo re tletše ka dilo tše ka moka mara a di tšea a di rwala gadimo ga magatla gage na a sešupetšo keng na jone gore ga mmona o re ka šupetša setšhaba a le nokeng ya tšoretane ya kolobetša o re ga rotoga re tla ke le bontšhele šile kwana ya le yero le dibe tša lefase jesu kriste o be a etla mo magetleng o ba rwale dibe tša batho ka moka a ya di šwela koteng ya sefapana nna ke re gona kere o sekebe wa itapiša ka lefela ka gore o tla iphološa motheeletše ga gona motho ya ka go phološa mo
mo lefaseng ke Jesu Kriste a le noši. A gona motho yo a ka boiša legodimong le wena ka bona you can't do it on your own. Ke ka baka le Modimo a ileng a bona gore batho ba bantši re a sotlega re hloka direction a romela Jesu Kriste gore ka ena re kgone go ya go tate gore ga e bolela motheeletše gore a gona yo a ka yang go tate ge e se ka yena. Morena Jesu Kriste o tlile go serve as a road or as a way to the Father. O tlile go bona gore batho ba bantši re be re hloka tsela ye re ka kgonang go ya legodimong ka yona e go sena motho wa a kgwanga ya legodimo at that moment. Batho ba bantši ba be ba goeletša ba nyaka go bona sefatlhego sa Modimo ka baka la dibe tša rena re be re palela ko go bona sefatlhego sa Modimo. Ditlhabelo di be di diriwa ka mokgwa ola wa go ikokobetša gona gore Modimo a kgone go ba kwela bohloko. Modimo lentšu la Modimo le gore o ba di considera yes mara go be go sena kwana ye be le maatla a go hlatswa dibe. Dibitela madi a diphoofolo a be a šomišwa go khupetša dibe mara a palela ko go hlatswa dibe. Morena Jesu Kriste o tlile go serva as kwana ye hlatswa go dibe e seng go di khupetša. Ka mantšu a mangwe ge motho a dira kgwarano ya go kopanela le Morena Jesu a mo amogela jwale ka morena le mophološi lentšu la Modimo le re o hlatsiwa dibe. Ka mantšu mangwe madi a Morena Jesu a hlatswa dibe tša gage a šala e le o mošweu. Batho ba re ba ka ba mo lebelela ba šala ba sa mmona e le mmolai ba sa bona e le mosenyi ba go mmona e le tšela le tšela mara lentšu la Modimo le re go mang le manyalo go Kriste ke sebopiwa se seswa e thoma go ba motho o moswa. Batho ge ba mo lebelela ba ka no ba sa bona tša kgale mara ka gare ga lentšu la Modimo le re motho o a ka mo gare a e sa le wa kgale a e sa le mosenyi. Modimo ga mo lebelela o bona moloki wa mafelelo. Modimo ga mo lebelela o bona motho o le goreng o lokafetše ka baka la re e rena re lokafaditšwe ka Jesu Kriste. Ga re ba loki ka mediro a rena re ba dira di be re tše ka moka mara pele ga sefatlhego sa Modimo lentšu la Modimo le rena re lokafaditšwe ka Jesu Kriste. Motheeletše batho ba kana ba sa lebeletše tšona o ile mo di dira mohlomongwe o le etrankatoro o le gore eva ye ba ka ba go šupetša yona mara lentšu la Modimo le re mang le manyalong go Kriste ke sebopiwa se seswa. E re tša kgale di fetile tša botšela tša kgale ba go tsebang ka tšona tše kgopo di fetile e re tše thomang ke tše diswa. Motheeletše o ka no ba mohlomongwe o tšhaba le go ya kerekeng ka baka la re o lebeletše gore wo mokgopo bokaka go na le batho ba ba ke tšatšang ba ke ahlolago ge ba itebelela ba re batho ba ka ya kerekeng kereke e swanetše bosemamang ka re bosemamang wa bona ke batho ba go gomola kudu kereke e swanetše bosemamang ke batho ba ba lokileng wa bona ba ne hlompho kereke ke ya bosemamang ka re o ka se kotsogole o ba hweditše kua dithabene kereke ke ya bosemamang ka baka la re o ka seke wa ba bona ba dira se ba dira se ge ba re mathata batho ba o ka sesogolo ba badile rena re no di ka re le re kara dilo tše ka moka ge ba re batho ba go kitimišwa ke rena ge ba re batho ba go senya ke rena e re ko go botse Morena Jesu Kriste o tloga e menšene gabotse a re yena ga a tlela batho ba lokileng o tletše basenyi o tletše babolai o tletše batho ba ka moka o tletše lefase ka bophara. Ke ka baka le lentšu la Modimo le re Modimo o ratile lefase ka moka a se ba kgetha a group of people. Ke ka baka le e answera dipotšišo tša batho ba ba ipotšišang gore na why Modimo a tlile a se atla mo Afrika Borwa mo South Africa a se atla mo ke mo Motintane a se atla mola Iraq a se atla Menzo ba se atla kae ba ipotšiša dipotšišo. Modimo e reng Jesu Kriste a ile a tswala Bethlehem a phela Nazareta a sepela dinaga tšana tšela setletla ke le gore na ge le ka nnete Modimo kwa rena e re Morena Jesu e se ya ba Mosotho goba ya ba Mozulu goba ya ba Mopedi goba ya ba eng e answera dipotšišo gore lentšu la Modimo le re Modimo o ratile lefase ka bophara go ba go sena ka mokgwa Modimo Morena Jesu a ka tlang ka dikgala tše di different ka baka la re e re tlo bona ntho go tšhoša re se ke ra idumela ra tšhaba mara Modimo mo kgethile gore a tswale ka moloko wa Dafita. E tlile ntho e tlile as a generational gore e tlile ka mokgwa wa melokoloko o swantse gore e be moloko wa Dafita e se ka ba moloko wa boragolo khukhu a rena nne e be moloko wa Dafita. Jwale ka mantšu a mangwe Modimo o be a seiva lefase ka bophara ka motho ka mo tefela ke Jesu Kriste. Motheeletše dipotšišo re ka ipotšiša tšona mara nako tše dingwe re ka hloka dikarabo mara se segolo ko gore nna ke re go wena kere Morena Jesu Kriste o tlile go hwela batho ka moka ge dimoga tše di be di diragala le wena o bo badilwe ge dimoga ditlaišo tša ba ditlaišwa o ba tlaišetšwa nna le wena ge dimoga polao ya ileng a sepela ka ra yona o be a ikgwa a hwela nna le wena
a tsoga a re tsoša rena ba re mo amogelang ge o mo amogela ka dimo ga tsogo ya gago le wena o thoma go amogela bophelo ka baka la re batho e re ke le botšeng ge lentšu la modimo le tlogo le tlhalosa gore mang le mang ya amogelang o humana bophelo Jesu Kriste re bophelo bo mo go yena o re bo go tate o bo neile yena gomme mang le mang ya amogelang Jesu Kriste o amogela bophelo ka mantšu mongwe ge motho a se ba amogela Jesu Kriste ka gare ga moya wa gage ke motho ya hwileng o ka re ba ka mahlo re go bona o sepela o phela mara spiritually you are dead and a dead spiritual person cannot enter heaven motho ya hwileng ka gare ga moya a ka se ka tsena le godimong ke motho wa bala le ba hwileng ba ba yang diheleng ka mantšu mongwe ge motho a amogela Jesu Kriste o humana bophelo bo e le gore ke bophelo bo bo sa felego ga mohla a itšwa ka gare ga sutu rena ka re mo lebeletse re bona a hwile ka kua mohleng yela o tšwela pele a phela ene o ya bophelong ke kae bophelong ke le godimong ke mo morena Jesu Kriste a tlo a tlhalosa re lentšu la modimo le re o ratile lefase kakaka a ba neela ka morago ga ge ya tshotšoga le noši gore mang le mang ya dumelang le itheletše mang le mang ya dumelang mo go yena a humane bophelo a se ka ya tahlegong ka mantšu a mongwe bophelo ke Jesu Kriste a le noši e fela batho ba bantši ga ba itsebe ba bangwe ba itseba e fela ga ba itshepe mara ke re gona kere it doesn't matter wa itshepa ga ba itshepe motheletše se segolo kore dumela gobane dilo ka moka di ngwadilwe lentšu la modimo bophelo bo gona bophelo bo humanaga go Jesu Kriste tše ka moka tšeo di hlokang di gona di go Jesu ga di bathong batho rena re di ya maletlana mara Jesu Kriste ke therešo ke ka baka le lentšu la modimo le re a re ke yena tsela ke yena nnete ke yena bophelo dilo tše ka moka di mo go yena a le noši tsela ke yena therešo ke yena bophelo bo humanega go yena a gona ya ka di humanang go ngwe ka ntle le yena ene a gona motho a ka tšeeng shortcut ya go ya go tate ka ntle ga yena lebaka la re go rapela se ka ba convince ya re modimo wa go kwa ke ka baka la re you are not connected to him. The only way ye ka dirang gore o kgone go ba le this confident ya re go rapela o gore modimo wa go kwa ke ka baka la tsela ye ke Jesu Kriste ore a gona motho wa ka yang go tate weta a le mo lefaseng a rapela goba a hwile mohlong a šetša tshelela ka mohlong a gona motho a ka ba le communication between yena le tate ge se ka yena the only way to communicate with the Father re hloka tsela re hloka this network re hloka connection ye ka re connectanto from earth to heaven kore ka mantšu mangwe network ya legodimo le lefase e connecta ke Jesu Kriste there is no way you can call the Father except go na le Jesu Kriste Jesu Kriste ke yena the mediator goba ke yena the network or the connector wa re kopanya le tate from earth to heaven legodimo le lefase it's a pleke e ngwe le e rogane lefase ke la senama legodimo ke la semoya go tloga go nameng go ya semoyeng go hlokagala motho motee ke Jesu Kriste a gona motho wa ka rapelang a le nameng a rapela tate wa moya go transfera dithapelo go ya go tate wa moya ge se ka Jesu Kriste Jesu ke yena wa ka kgonang go tšeatšetša mo lefaseng a di iša go papa ya semoya wa lebeng legodimong batho ba bantši re hloka temogo ye ka baka la re nyaka go šomiša mokgwa wa senama go rapela tate wa moya mara se re hloka moya Jesu Kriste ke moya e fela o re ga bolela o re lentšu la modimo go bala bukeng ya bakurante o re ga bolela o re morena ke moya e re gomme mo moya wa morena o dula go gona ke mo go ba go le khunologo Jesu Kriste ga re ga e bolela bukeng yela ya John chapter 4 a bolela le mosadi wa Mosamaria o re ga bolela re tla go go botse o re modimo ke moya gomme ba ba mo rapelago ba tlo mo rapela ka moya le ka go rereša no ba reng na a gona motho wa ka kgonang go communicate le papa ga sa rapele ka moya le ka therešo na moya le therešo ke eng batho ba bantši re a interpreta but e re go botse tsela lentšu la modimo ka le re ka moya le ka go rereša le ka go hlalosa gore papa o rapela ka mokgwa tsela ye batho ba bantši ba le ka go marapela ka baka la re ba khuna maballa ba goeletša mara ke rata mmina thoko mo gore a se meekgo ya lena ye ka letlhatso godimo ka mantšo mongwe a se meekgo ya lena le dillo tša lena tše di ka convinca modimo gore a arabe dithapelo modimo go araba thapelo ya motho ka motee wene gore o mo rapela ka moya le ka go rereša na ka moya ra gore modimo re na le boraro ba legodimo re na le modimo papa re na le modimo morwa re na le modimo moya modimo papa the only way to pray and gore o be convinced ya gore modimo wa go kwa is the ke tsela ka e tšego ka morapela ka eng ka therešo
Teresho ke manna marana Jesu re ke nna tsela ke nna nnete ke nna bophelo. Teresho e humanago Jesu Kriste. If o sena teresho o sena morena Jesu a gona ka mokgwa o ka kgonang go bolela le tate o ka no bolela wa rapela bošego le mosegare mara the only way ye tsela ye le gore modimo a ka go ka yena ke ge fela o mo rapela ka teresho ke manna Jesu Kriste ore you shall know the truth and the truth shall set you free ore o tla tseba teresho gomme teresho e tla go lokolola teresho ke eng ena Jesu Kriste ore ke nna teresho a gona yaka yang go tate go ba ka rapelang tate ge e se ka yena ke yena teresho ba ba mo rapela ba tlo mo rapela ka moya le ka teresho ene ga re bolela ka moya re bolela ka eng a gona motho wa ka kgona go communicate with the Father ntle le molwedi wa bobedi le go yena moya o halalelang ga o sena moya o mokgethwa a ona molwedi ga ona moya o mokgethwa ke yena molwedi wa maphelo a rena yo a rometswe lefaseng go kgona go re ruta le go re hlahla le go re thuša le go dialo tše ka moka ntle le moya o mokgethwa o hloka mokgwa o ka o šomišang wa go ka rapela modimong papa modimo morwa modimo moya o halalelang there is no way you can pray to the Father except ka lentšu la modimo except ka go ba le moya o halalelang Jesu Kriste ga o sena le yena motheeletši a gona ka mokgwa o ka kgonang go ya go tate moya o halalelang kona o re fa maatla kona o re kgonang go re ruta kona moya o re hlahlang le go tseba teresho morena Jesu o re moya o bohloka gore ke tloge ka baka la re modimo o tla kgona go romela molwedi wa bobedi e le go moya o re o tla le ruta o tla le hlahla ebile o tla le gopotša le tše ke le boditšeng tsona the only way gore re kgone go gopola tše dithuto tše morena Jesu a re rutileng re kgone go understanda le go kwešiša lentšu la modimo re hloka moya e le go molwedi wa bobedi e le go yena moya o halalelang ke yena o le goreng ge re bala lentšu la modimo wa re hlahla a re lemoša a re hlatholela a re ruta ga o sena moya motheeletši o bala bibele jale ka kuranta o bangwele ka magazine wa no bona ditiragalo mara o hloka kwešišo ka baka la re moya o halalelang ke gona motlhatholli ke yena morutiši ke yena tše ka moka tša ka kgonang gore ruta tšona gore re kgone go kwešiša taba tše tša lentšu la modimo re ya mo hloka ka baka la re ge re hloka tsela ye re ka se ke re kgona go rapela tate ka teresho le ka moya na motheeletši ke re gona kere a re tlogeleng go ba convinced ka lefase le ge le re botša ditiragalo tše dintšhi le re botša maaka le ruta maaka re re teresho e humanaga lentšu la modimo tsela ke tee tsela ke Jesu ge o na le Jesu o na le bophelo ge o na le Jesu o tseba tsela ge o na le Jesu o tseba nnete teresho ke yena a go sa le go mo ka e humanang gona batho ba tla go botša di-theory batho ba tla go botša dilo tše ba di kwešišang mara tsela ke Jesu ge o na le Jesu o tseba tsela a gona motho wa ka yang go tate go ba ka kgonang go communicate le papa ge e se ka Jesu o e boletše no one can go before the Father ka ntle le yena nna ke re gona kere Jesu ke yena tsela motheeletši dithuto ke tše dintšhi batho ba bantši ba re ruta le gore Jesu ebile motho Jesu tle ka nama ye Jesu o hwile ye Jesu a diang e re go botše tše ka moka ke ditiragalo tše le direla tše mara se se fetang dilo ka moka ke gore o hwile a fetša a tsoga batho ba sa le ka ra mabitla monga bophelo o tlile go bontšhiša gore ka nnete o tlile gore hwela dibeng o hwile a fetša a tsoga ntho ke ntho e maatle le gore batho ba bile gona ba bagolo le mmamtla maina bona a sa le ya magolo mara ba sa le ka mabitla Jesu o tlile a hwa a fetša a tsoga o ba tsogela nna o be e le tiragalo ya go bontšha gore ke yena tsogo ke yena bophelo o ba re mang le mang ya ka dumelang go yena a ka seke a gomme o tla phela le ka a ka hwa o tla no tšwela pele a phela na wa bolela ka eng na gore le ka nna le wena re ka feta mo lefatsheng le re phelang go lona mara ka kwa ntlheng ena ga o na le Jesu Kriste o tla no tšwela pele o phela Jesu ke yena tsela Jesu ke yena bophelo ntle le yena a gona ka mokgwa motho a ka kgona go phela ka gona ke yena a phedišang ke yena a fodišang ke yena a lokolola dilo tše ka moka di humanaga go yena ke ka baka le diope di dira le bolela dire tsela ke yena tsela bophelo ke yena nnete ke yena a gona go gongwe mo ka di humanang gona di humanaga go Jesu Kriste motheeletši dipolelete tše ngata ke tše dintšhi batho ba di bolela mara nna ke re wena kere teresho e humanaga lentšu la modimo ntle le lentšu la modimo ga gona ka motho a ka lokologang ntle le lentšu la modimo ga gona motho a ka tseba modimo ntle le lentšu la modimo a gona ka mokgwa motho a ka bang convince ya re modimo o gona modimo wa phela nna ke re gona kere tšea kgetho ka e teng kgetha morena Jesu o gona ene is available for all o tletše batho ka moka a bala le wena gona mo theeletšong go le gona wa go bala ka ra tsogo wa go bala ka ra dilo tše ka moka o ba tletše nna le wena batho ba bangwe ba fetile ba mahlatse ke ba ba mo amogetšeng ka baka la re ba tla kgona go ya bophelong nna ke re gona kere mo bophelong o seke wa leka wa tloga mo lefaseng
o se ba tšea kgetho ye ka baka la re a go sane turning back ge šetse motho a sepetse a go sane gore o tla boela morago wa tla dia ape gape re ka tšea motlhala ge morena Jesu a ba bolela ka monna mohume le Lazaro lentšu la modimo le tlhalosa ga botse gore ka moraga ge bobedi ba bona ba setse ba tlhokofetše lentšu la modimo le re Lazarus o ile a ya bophelong a ya difarong tša Abrahama e re monna mohume o ile a ya kae a ya diheleng lentšu la modimo le re monna woki wa mohume o be a tlaišega ga bohloko ka baka la diheleng go bohloko gore ke masetlhego ke ditsikinyego tša meno gore go liwa a gona khutšo ka baka la bohloko ba ba bokwa lentšu la modimo le re mola e le gore monna mohume o be a humotšegile a humane khutšo a fodile malwetši go se sane le stress ka ra bophelo ba gago a humane pholo ka baka la gore lentšu la modimo le re ka ba sa phela mo lefaseng o be a tšwele dišo ebile dimtsa di molatswa o ba bolaya ke tlala-tlaišega le modidi lelo tše ka moka mara a humana bophelo difarong tša Abrahama e re monna mohume o re ba kgona go bona ka kua ntlheng ela a kgona go bona Lazarus ebile a kgona go bona Abrahama lentšu la modimo le re a weletša ka lentšu le legolo a bitša Abrahama gore a rome Lazarus a emogela metse le ga ka no re ka ntlhana lenala sešupetšo se motheletše se be se šupetša gore batho ge ba tloga mo lefaseng re re motho o šwele ga tsheletše ka kua a go sane go boela morago ka baka le monna mohume ke ne bonnete bara o ba duma o kare a ka boela morago a phela gape a thoma go rectify di-mistakes tša gagwe a thoma go tšea mahumo mohlomongwe a abela batho a phela le batho a rata batho a phediša batho a thoma go dielo tše ka moka mara go be go se sa kgonega a re ga botša Abraham ge e le gore dilo tše dingwe a di sa kgone gona roma Lazarus goba ba bangwe ba gana moo o beng gona ba ile faseng ba botša bana bešo ka taba ye gore ge o ka ipsina ka dilo tša lefase wa lebala modimo wa thoma go itaola ka lefase wa dietše wa tshwana le nna o tlo tla mo ke beng gona o be a sa dume gore bana babo ba tla ba be mo a beng gona na bana babo ke bomang bana babo ke nna le wena mara Abraham o re ga yeraba o re awa bomoše le bomamang ba gona kua lefaseng batho ba bantši ba gona ba ye ga šefankgadi ba phafoša batho mara wa mahlatse kwa e amogelago wa madimabe kwa e rejectang ka baka la re ba ba e amogelang ba tlatla ba e ba le Lazarus mo a beng gona ba ba e rejectang goba ba e latlhago ba tlatla ba e ba mo wena o beng gona motheletše ke le ka go tlhalosa gore dilo tše ke kgetho ya motho wa e kgethela tsela wa e kgethela tsela ke tšepedi Jesu Kriste gore ke yena tsela ke yena nnete bophelo tsela wa e kgethela mara nna ke re wena kere kgetha bophelo ke Jesu Kriste gore le wena o humana bophelo le wena mohla o tloga mo lefaseng a o amogele o kgone go humana difaro o kgone go humana khutšo ge le gore wa lwala mmeleng o kgone go humana pholo go bohloko gore o kwa bohloko lefaseng o yo ba ko bohloko le ka mehleng ela nna ke re gona kere kgetha Jesu Kriste a ka go phediša a ka go hlakodiša a ka go lokolola a ka go fa bophelo o seke wa tshwana le Lazarus wa le gore mo a beng gona wa itshola ka rapelo o re wa tsakile ka se lemoge ge ba bolela ka yena ba bolela ka bophelo nna ka iphatša ka re nna ke tla iphediša o ba bona o ka re mahumo le motlha a hwile a tla tloga le yena le ka kua mohleng ela o tla no tšwela pele le mohume le ka kua bophelong mara o ba sa tsebe gore lehumo la lefase le dira batho gore ba bona o ka re ke bophelo ka mantšu a mangwe e re ke šomiša mantšu le be le motlaetša mara a sa tsebe gore go na le ntho e fa motho maatla bophelo ke Jesu Kriste Lazarus o ile a humana bophelo le wena o ka bo humana motheletše ke le ka gore re ba lefe sa go bolela gore go na le lebaka go na le nako ya go tswala go na le nako ya go hwa o seke wa tloga mo lefaseng o se ba tšea kgetho ya go sepela le Jesu Kriste ka baka la gore o dula mo monna mohume a beng gona wa itshola wa dula tlaišegong ka baka la re o tšere kgetho e rong nna ke re gona ke re Jesu Kriste ke mophološi Jesu Kriste o na le maatla go phediša Jesu Kriste ke mophediši ge o na le yena o humana bophelo gona mo tšeletše le gona motheletše ke ile rapela le wena ke ruma molaetša wa ka gore Jesu Kriste ke mophediši ntle le yena o ka seke wa phela ge le gore gona motheletše le mmamotlho a sešo di kgetho go Jesu Kriste wa modia morena le mophološi nna ke re gona ke re sa go fa another chance ge le gore motlho mongwe ke mathomo o e kwa tabatše mara ke ne bonnete ba re batho ka moka lefase ka bophola re a tseba gore Jesu Kriste o ile a ba gona nna ke re gona kere o ka no ba motlho mongwe o nyaka go tšea Jesu le wena o mo dire morena le mophološi ka ra bophelo ba gago ke ile rapela le wena thapelo ya boikokobetšo ya boineelo ya gore
batho bela ke lapisitse ke lo tša lefase ke lapisitse ke go tsheparelo jaaka le go tshepa effort ya maatla a ka gore ke tla phela nna ke sa tsebe gore bophelo bo humana ga go yena e ke ba convince ya gore jesu yes ke motho phete o dilelo tša ka moka mara ke sena tumelo ya gore ge nka kgwanka go e ke napotsa gore modimo o tla nkwela botlhoko motheletše batho ba bangwe ba ba convince ya gore modimo o na le kwela botlhoko le ge motho a hwile modimo o kwela motho botlhoko ge a sa phela decision ye o e tšeang ge o ka kgona go ikokobetsa wa kgopela modimo go tshwarela o tla go lebalela ene o tla go fa tshwarelo o tla lebala dilo ka moka a go fa bophelo wa thoma go ba motho o phelang o moswa mara ge o ka diragala gore o sepele moya wa gago o kgaoge o siama wa dira kgwerano ye a go sana decision engwe o ka tšea o kgethile o e kgethetše lefu nna ke re gona kere nako e sa le gona ge o sa phela nako e sa le gona go batho ka moka re sa phelang nako e sa le gona gona mo leng gona ge o le gore wa rata gore le wena o ka humana bophelo bo jesu kriste ke monga bophelo nka le re gona ka re phagamiša matsogo a gona mo le gona o lo ntšhala morago ka thapelo ye e le mokgwa gore mathobela le nna ke a monyaka jesu kriste ke a kwa go boletšwe ka yena e fela ke nna kwa gore le nna ke mo amogele ke lekile lelo ka moka mara fela ke a bona gore ke tlhoka khutšo ka ra moya wa ka jesu kriste o gona phagamiša matsogo a gago ke lo rapela le wena thapelo ye o ntšhele morago e re morena jesu ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo ba ka go tloga tšatši la lekgono morena jesu e ba morena le mophološi ka ra bophelo ba ka ke a dumela gore jesu kriste o ntšhwetše gomme a tsoga ka tsogo ya gage ke humana bophelo ke phološitšwe ka jesu kriste ke sebopiwa se seswa ke a gae le godimong motheletši ge o rapetše thapelo ye ke sešupetšo sa gore wena o dira kgorano ye ntshwa ya gore wena o nyaka go ba ngwana wa modimo lentšu la modimo go labala bukeng yela ya John chapter 1 from verse number 12 e re go bohle ba ba mo amogetšego ba ba dumetšego leineng la gagwe o ba neile maatla a go bitšwa bana ba modimo nka no re gona ka re mamohla o neile maatla a go bitšwa ngwana wa modimo ke a tsare ebile di-question tše dintši gore na ke maebego ngwana wa modimo ke be e se be ngwana wa modimo go ya le ka lentšu la modimo ngwana wa modimo ke motho wa mo amogetšego ebile a dumetšego leineng la gage e re o neilwe maatla a go bitšwa ngwana wa modimo